Ia fatalo fatul suafa manu malo Yesu Keriso. Ia le tua tanto lia foi le isi va poponga tanto por kalame o le Molī O Le Ava. Ia le tua u fa penao na teiteina mailo soifua malo ne yola tanto to feilo ia foi le lofa mlanga le o tanto mteisili. El tonu fa mnuia le tua i lau folaunga. Ia mai sei foi o le fenga ia mtiu te mafaiwa i le nei va henga le aso. Ia le fo watu fa penao na taunu mai foi na ua. Mo wantu le malama e anga i mai foi le pong sao le fiafi. Ia e olo tu mau pele tua e le suia. Mai ananafi le so e o lava il fa vau. Ia fatalo fatu pa anga masani o le tanto por kalame o le Molī O Le Ava i asto na itaitasi. Fa penao na sila mai mo mai foi so se vaenga o longa o penga tawailangi ai mai se foi o so se vaenga o tanto o tunu o Samoa. Ia mai se o tafa e fia o le neila lo langi. Ia vi ia le tua fa talo fa tu suafa fa pelepele o tanto o lii. Ia o tanto por kalamel ne o Molī O Le Ava u fa penao na langolango malosi e le Global Kingdom TV channel. Ia mai se foi o lana uauna ia Pastor Mike. Ia malpulenga malu o lo fa penao na mafua i foi le nei fiafi ai mai se foi o ava no fa penei o lo fai paanga male RCTV. Ia wa lava le upo le tua male longo pueli ina o so se tangata Samoa ma so se tasi hau tu iai le susulu o le malama o le tala le leia Keriso. Ia mfa penao na tatou feilo iai le lofa malanga leo le tua le au amata i se te talo tatou wifo matalo tamafa amanuina lo swafa fa penao na ulia mai fo i le isfa upoponga o le nei Paul Kalame ne ia fa penao na fa ilolo finangalo ne ia fa penao na fa susuluina le malama o Keriso ne ia fa penao na o atu le ola i le mele o iai le ola yo o atu le manuia i le mele o iai le manuia. Ma ia ina se nganga e le upu le atua. Fau mai o i le mea whaingaluenga. Fau foi tangata whalongolongo. Fa penao na whafonga mai moa mai so se vaenga o lunga o penga tuwailangi so se tafa le neila lo langi. Mai se tonu so tantu tunu o Samoa. Ta mafa manuia mai o i le amtanga le o ngā tonu. O le Paul Kalame se yo o ilona whai unga. Swafa pele o Yesu. Amen. Amen. Ia via le tua. Vefol ni avano e fatalo fatua ia wauna le tua. O lo fa penao na fa fonga mai foi so se tafa o le tantu tunu o Samonei. Ma le upaia, ma le Kerisiano, le tino Keriso. Ia via le tua. Ma lol fo lau, ma lol so i fo lau lei. Ia via le lii. O le tato fa soa ua fa penao na ta pena mo le neia fiafi e fa autuina i le fa pertania. Seek refuge in a person, not a place. Seek refuge in a person, not a place. Ia e saili so no fuanga o sulfa inga i le persona o Keriso o ina le anga i aira tatou fasoa. Sa ili ia so no fuanga o sulfa inga i le persona o Keriso e le o seisi lava mea. Le o se fale, e le o se tavale, e le o se no fuanga po se vaenga o ngā ele i le lalo langinei. Sa ili le persona o Keriso. So no whanga e whapenao na lawe ina ilo soifua. Whapenao na whamautua ilo tangata. Whapenao na e maua ile whamoe ola. Whapenao na maua ile file muo le antua. Whapenao na o tantou maua ile manuia. Whapenao na o tantou maua ile whamoe le o iaile pala. Ma le ola e whavavau. Maua i fo il fa maanga longa. E maua ia te ia lelelenga. Maua ia te ia le tali o lo manonga.
Haleluia. Ia vi ia le tua umail fos foi tau mai le tusio salamo. Fa penaona au ia al fe au ile nei vaenga le fiafi salamo e fitu tasi. Aolona foi upu e tolu. Salamo e fitu tasi. Aolona foi upu e tolu. Fai mai le fionga le tua. Ia fai o e mapapa o te mawai. Ia o waluwatu pea iai. Ua e pule faola mai an te au. Awa o lo upapa ma lo olo oe lavalea. Vai mai fa Britania ile King James Version po le lo minga il fa Britania ile King James. Be thou my strong habitation. Po le fortress. Po le refuge. Upuna le fa winga yele upule habitation. Whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. Olo va penaona failoa mai il vai salamo. Ua va penaona ia filifili lava oia. E fai Iova lea maona sulufainga. E leo filifilia le papa olo va aie toi fafoi lauelele. Ua ia filifili le papa mausali lea o Iova. Lea e fa maonia e le whenga inga fau. E Paulo ia Korinito le papa lava lea na fa penao na fa inuina Israelua o iai le vao i lana folaunga ma le tua. O le papa lea ua fa penao na tusilima iai le tua. O ia o le 𝚗𝚘𝚗𝚒𝚘. O ia o le alo pele totasi. O le tama. O ia le o le faola. O ia foi le o lo tatou olo mausali. O ia o lo tatou malua papa. Hallelujah. He is our refuge. He is our fortress. He is our habitation. Lea lai fai mai. O filifili o ia lea. E fa penao no sulufai ai. Sulufai ai taimi lelei. Taimi o le taunga le mu. Ma o sulfai ai foi taimi le ai. Po taimi le taunga le mu ai folaunga. Ile lalolangi le tatou te iai. Le anga e fesuisu ia ile tau ile lalolangi le tatou te iai. O se taimi wa lelei, o se taimi wa lelei. O se taimi wa malu, o se taimi foi wa le malu. O se taimi wa file mu, o se taimi foi wa pispisao. Alfa taile tua. O lo ile no fali il papalea. O lo ile tu tau matau o tama. Lo tanto olo mausalilea. O lo tanto sulfainga. Our place of refuge. It is the person of refuge. O Yesu le keriso. Lela e va penao na taua i tanto. O nei tua il venga inga tua i o lo va penao na fa mau mai ai ele fionga le tua. Ia a ai o sulfainga. O lo va penao na fa iloa mai ele tua ya mose il venga inga tua i tu se 𝚘𝚘𝚘𝚗𝚒. Tu se o Yosua. O lo i tonu fo il tu se o numera. Ia ma fa penao na whailoa ia i le tua ia mose a whapenao na tau nuu le nuu o le tua i kanana, le nuu e tawhel susu malimeli. O na whaanganga la ia leo a aie ono, e ta ua a ai o sulfainga. A iaisa tangata e na te whapenao na whaia se mea e a whatia ail soifua ma le ola o le tasi. O na whapena lea o na tamo e sulu whai lea ai lea. Ua whapena o na tuu iai e le tua al whatulangana. Ia tofu lea ai ma le whai taulanga. E whapena o na iai osi taulanga. A priest. Ina ia whapena o na no nofo ai lantou. Ia whapena o na whalau le lei le ala. E a ngai lea ai lea. Ia whapena fo i o na talaia o na whaitotoa.
I taimi uma, e whapena ona le tapunia, whamoe a whapea whatia tangata I se whalawelawe le I fuafuaina. Ona whapenala ia lea ona sulufai I le a ai o sulufainga o lo iai le osi taulanga. Ua ta pena me uma o a lava mea e whapena ona maua I le fale male a ai o sulufainga o lo iai le whaitaulanga. Ia whapena ona e nofo e tausi e voi oina e le whaitaulanga. O aso uma lava o soifua le osi taulanga. O le umi foi le nā o lo nofo I le ailea. Ma whapena ona e iai to tono le ailea. Se I vanga nā ua maliu le osi taulanga. Ona whasaoloto la ia leo o e te tauona e toi foi lo wainga malo nuu. Ai awa pe te filifili e te sopo mai to tono le ai I fafo le ai. O le awa pe naona la matia lo wala. O le tutunga ina ia saunga le mu le ola o le tangata iuteia. Ma I la tau e a fia I tulanga whapea I to tono le nuu. Ma le savalinga. Ona whapena la ia leona. Maua se malu mo I la tau I to tono le ai. Ona olo iai le au na le tua. O le ata o lo whatatia mai tua I venga inga tuai. Ono a ai o sulufainga. O lo iai fo I mos taulanga. O lo whapena ona whatula iai le tua. I to tono a ai le a o lea le tatou te. Baba ai to tono le fionga le tua. I le sona o lo whapena ona. Au mai e whapupula I foi tatou I le taua. O le fesili. E aono tatou fesili ai. Who is your person of refuge? O ai le o lo whapena ona whai mou whamoe moenga e te sulufai ai. Po o le whai au e vilifile te sulufai ai. Po o la uowa e vilifile te sulufai ai. I o teimi o mawhatianga. I o teimi ua whapena ona e ui ai whaingata. Teimi wa e le mautonu ai. Teimi ua whapena ona luta dai. O lau fo launga ma lau savalinga. Teimi wa e leiloa ai le filifilinga e te taua na whai. Ono mea o lo e ui ai. E pei o le ao pongi sa e pei o le puao. Ua wha ne nefuina lau va ai. Wa e le mautonu, wa e ato tu vale. Wa e le nofo le lei. Wa le se file mui lo loto. Po wa le ai foi so wha moe. O ai le o lo fai masulfainga ia te oe. E te sulufai ai. Po lo to lua, mo I tātou lewa fai te to lua. Po le pule o le fai ngā ruenga. Po o ai lava le tangata po le fai pule. Po le pale mia. Po ai lava le tangata e mawalunga o no tofi. O ai lava le tangata o lo eva ai mawalunga ai. O te fai loa ia te oe. E le maua so tafi le mui se tangata I le lalolangi le nei. Se I vanga naua e filifili ke riso. E le maua se malo longa moni o lo wanganga. I se tangata I le lalolangi le nei. Se I vanga naua e sulufai. I le suafa I a Yesu le ke riso. O ia tonu le na le e fai loa e le vionga le tua. Ia fai o ia ma. O tatou nofoanga mau. Le eta ua I le foi upulna e tolu. Papa o te mau ai. Mau. O le upunga habitation. Po le upu refuge na le whaongai. Le anga e mausali. E mauaa. E mautonu. O le alava le vevele o le lae le sui a folinga o le papa. O le alava le fale le sau o le. O ngalu malolosi ma fa e le fa penao na suia folinga o le papa o le ngofa nga o le papa mausali mawaa mautonu malosi it speaks about strength and power and endurance o inaolo o vali mai ai ia le persona o le tua o ke riso lea
e aono tātou sulfai ai, e aono tātou liliu ai, a tātou va ai fo ila il fale tonu ole ulua i tangata ile amatanga. E lei mawhai el tangata o na whai eise whainga i lona whale tonu a tamu eva. E lei eise ngā ioinga e whapenao na mawhai el tangata o na lawe ina ai o ia ina wapa ulua i tangata ina wanga sala a tamu maeva na tau mawhai lo la poto val tangata na tau mawhai lo la whai mele leisa iai. Olea, sui lau o la au. E whai o la lava lava, e ufiu fielo la matanga, malo la masiasi. Leanga wapupula o la mata wala iloa lelelei, wala iloa fo ile leanga, le wala iloa, le leanga wafatia ila ua. Ai whai maile fionga le tua, ina wapa ule uruai tangata mtau puetolu o tuso kenese, na whapenao na fasia ye le tua le manu. I totono al whatoanga, ma wha malingi le toto al manu. Na wha malingi le toto al manu, au mai pa'u al manu, ma wha penao na wha la eia ye le atua, maufiu fiai lo la matanga, maufiu fiai lo la masiasi. O le ale mele e whatatia e le atua i, wha o onga o le atia e le atua, ma wha penao na whau ile o onga, e wha mala malama ile urua i tangata, ma wha mala malama i tangata uma e muli mai. O lea, a le malingi il toto, e le mangalo le angasala, a le malingi il toto, e le mawhai ona fufulu e seina le masiasi o le tangata, e ao na fasil manu, ono le manu le vau ngā i. The animal must be slain, it must die, so that its blood would be shed. Le lao whatatia le atai, I so se taimi ala whatatia I le atua, mo le taimi mua se atai tono le tuspaia. E whapenao na tia ele atua, I le o onga le na, I to tono le tuspaia, ma whauaua na tala ele atua, se I o ai le taimi o le taununga, o le meolo whatali mai ele me moni, e na te whamao nia le ata. Lea lao lo whapenao na whailoa I, na sisina le toto le manu, lanu mumul toto, lea la ta ua mai I, e le tusio e peru pe atatou whapenao na au mai, a le malingi il toto, e le mangalo le angasala, a le malingi il toto, e le maua se le linga, a le malingi il toto, e le whapenao na maua se whamoe moe o le tangata, a le malingi il toto, e le whapenao na ufitia ina le matangao, ma le maasiasi o le tangata. A o lea le whatatia le atai, pei fo I o le teimi na whapena I ona, poloa I le tua noa, whau se waa, ma whapenao na umai a la fu o le waa, le maualunga le lautele o le vaevaenga o le waa, Iona vaevaenga, a toai ma le whaitotoa e tasi, ma le wha malama e tasi, e wha sanga I le langi. A iei mea nau te whia umai ai na, o le pulu, vai mai ia ta pulu fo I totono o le waa, ma ta pulu fafo le waa. Cover the inside of the ark and the outside of the ark with tar. O le pulu, e pei o le ka. Na ia vali ai, mo le wha moe. Awane I sao se vai totono o le waa. Awane ia whatia tangata o le ai totono o le waa. O ko kongu mwafo, nga ka pulu e noa malana whanau. E wa penao na saunga le mua I la tau totono o le waa. E ile upu na e whao ngā inga. O lo whao ngā soo I tua I le whenga inga tuai. O lo whao ngā fo I le I taulanga o le whenga inga, taulanga sao sia I lalo o le whenga inga mose. E ile upu na e ta ua o le atonement. Whai mai, a wha penao na whasi le manu I lungo le whata. O na whasi sina le olo na toto. O le toto vo I la lea e wha penao na au mai e leo si taulanga.
e le ngata e nini ai seu o le fata. Ai whapenaona sauni e alu e whapenaona mo moli le toto I to tonu o le paia o paia. Ma whapisia ai lungo le ufi o le lofa tunoa. O le ato la aua le atua. I le toto. O le fe au o lo whapenaona mo moli mai ngā. O le whamanga loina o Israelu. O le ufitia ina o anga sala o Israelu. O te fia umaia la le upu na o lo whao ngā. Il whenga inga tuai o le upu kafar. Il wha e pelu. Ai o lo whali liwina il wha pertania. Atonement. Lea la tātou te iloa I. O le upu na le whao ngā uma fo iai I le pulu na ta pulu ai le wha noa. Kafar. O lo whao ngā fo I o I teimio taulanga. Kafar. E whailoa mai ai le ngā ruenga lea o lo tau vali. Vali ma whau e lea tuan wha pula ion tangata. O lo whasino le pulu la o le ata o le toto. To tonu ma whafo na saunga le mu ma sau whanga ai to valu lea. Mai le lalolangi tuai le lalolangi fau. Aiaia se isi mea na te umaia le whamoe moe il tangata au tato iai le lalolangi a whatia le tato te iai. Iai le aso e susunu e lalolangi il nei. Longo winga e le tu mau lalolangi il nei e o le whavau. To e whafou e le tua me uma. Ai to e whaia e le tua langi fou, lalolangi fou. Lea la, e il te mea vesei, au le foi la tato te ilo, le atal nai tua yo. Mai le lalolangi tuai wa fatia I le angasala. Na whapenao na la vea I mai eil to valu leo noa malona ainga. Sao whanga mai I le lalolangi tuai, I le lalolangi fau. Le angasata pulu le vaa lea, fafo matotonu. Na leo ina I la tou, na tausia I la tou e le atua. Ma whapenao na, au mai e le atua I la tou, ma le wha moe ola I le lalolangi fau. Au lele foi la tātou te ilo, le ata fole nāna wha pēnā ona vali mai taulanga o le whenga inga tuai I le wha malingi ino le toto le manu. A le malingi il toto e le mangalo le angasala ai mo Israelu I lalo le whenga inga mose na le whatasi lava o na wha mangalo ina I la tou I le tausanga. Tasi I le tausanga. Tasi le tausanga. To e tā lia foi leo le isi tausanga. Mo le taimio le vai ainga lea, the Day of Atonement. E va penao na fasi e vo le manu, ma mo moli le toto le manu. Ina ia va penao na fa mangalo Israelu. Au le ata na eu maina, e le fuluina la lato wangasala, na o na ufi o lo lato wangasala. Tua I o le whenga inga tuai, na o na ufi angasala. Ai whapenao na tālia le isi toto e whaamalingina. Pau na o toto e mangalo I anga sala. Pau le na o le na te mawhaia o na fufulu e seina le anga sala o le tangata. Pe on whai maili tuso e Peru o toto povi poa. Ma povi tānoa. Toto mamoe. Toto oti. E lei mawhaia ona whamangalo I le angasala, wanga o ngā ufitia le angasala. Molea, le anga na o le tasi al toto, le toto na whamalingina I lungo le satauro, o le toto Iesu Keriso. Au lea lava e vali, mai le lano mumu lea I tua I le whenga inga tuai. E maua ai le whamangalonga, maua ai le lenga, maua ai le whamoe o le tangata. Eile ai na whapenao na whea mua Israelu I lo lātou fale I to tono kanana. Eile ainga na whapenao na tatala lo lātou fale au auna le atua. Ouso asiasi na whapenao na asia Yeriko. O le ainga o Raava. Na talitonu. Na whapenao na ngatete. Na whapenao na mātatau. Na whapenao na whatuatua I le whiau no lantou whalongo iai ma whamaonia e moli mau ia na o atu I to tono le aio Yeriko na umaila ia leo lo lantou manaonga a to wo mai e teia Yeriko
ma whato I lalo Jericho, ma whapenao na whatafuna Jericho, ia manatua lo mātou ainga, o na whaiatula ia leo au auna I tō lua po ave, fe au I tō lua, ia whatautau se ripine mumu, mai le whamalama, o na o mātou wiloa lea, o na whapenala ia leo na whaola lea lea tua, 𝗚𝗚𝗏 malotou a inga. O le alimen tupu tala na whapupu ina wo mai le nu o le atua. Ma whapenao na soloia e le atua, mataia e le tosa o le atua Jericho. Na whaola ina 𝗚𝗏 malona ainga. Kasi ale ainga. Na whapenao na whaola ina. E na whano mai la tou o le aile o Jericho. Aisea, le anga sa iai tangata whatutua, le anga sa iai tangata na mata tau I le atua ina ualongo tala I le upua le atua, ma le matau tia o le ao le atua o Israelu, ma le upu na vatu e ave awia, le ripine mumu o le ata o toto, na whapenao na whaola I le atua, ai whapena fo I le teimia o iai Israelu I to tono ai kupito, na o le pau fo I o a inga na whapenao na lawe ina e le atua, ina wapoloa e le atua mose I ulu a inga, fasil ma moe o le ainga, a wifo le toto le ma moe tu I se tanoa, fufui I se lala I sopo, o na vali leo pou a o tau fale a sopoloa mai le angelu a le atua, o na va aia leo le toto, na whaola leo o tau mea nan tupu. O I lato uma ma a inga uma na whapenao na va aia le atua, le toto I pou o lato fale, toto mumu, o le ata o le whamangalonga, o le ata o le leinga, o le ata o le whaoltanga, o le ata o le whamoemoe. Ua whapenao na saunia le atua na lave ina Israelu. Ao iai tutono ai kupito. Hallelujah. Le fo I la tātou te iloa. Iai fo I Malaysiata na whapenao na whaonga ina le atua. I totonu fo I o le whenga inga tuai. O lo whapenao na tā ua ele upu le atua. I le salamo e lua sfulma lua. Ao lona fo I upu e ono. Fai mai le vionga le atua. But I am a worm and no man. O au o le tunga lava, ai leo se tangata, o le upu ngā tunga. E le upu I le ngana e peru e ta o le tolaith, o le tunga e tala, taulata lata iai. Ai, o le anufe refer iai, o le tunga po le anufe, o se manue, o se me e whapenao na so solo, e whapenao na malie. Leanga whai mai ina watapena Israelu ia pa ua manu. E whapenao na ufi ai le fale tawhai na poloa I le tua mose whapenao na whau. Nao ona o lantou vali ina I se lanu mumu. Ai whai mai o le tolaith, o le tunga lea na whapenao na o lantou au maia. Ma whapenao na tui maluina. O lo na sua e whapenao na mauai le lanu mumu. It's a die. E whapenao na vali ina ai ie. Whapenao na vali ina ai pa ua manu e whapenao na whaonga. Mo le fale veta whai na whawina e mose. O le a fio ai pa ia o le atua. A o le ata voi lea. Ai ma lie le ngā yo inga al tunga lea. Pe au tātou tau sa ili le titi ai. I le a mio al tunga lea whai mai. A o I le taimi e whapenao na iloa I le tunga lea. Po le worm lea. Ua sauni e whanau. To reproduce. To give birth to a new generation. O na whapenala ia leo na ia saili se la au. Ea e lungo le la au. O na whanau le lungo le la au. I le taimila le whanau le tunga lea. Le worm lea. E iai le whailonga o le apipi le tino le la au lea.
e lanu mumu, ona tatia lea tolu i le faso, ona liua la ia lea olona lanu mumu lea i le lanu pai pai. Ai fai mai, o le taimi e whanau ai le tunga lea, o le taimi le nā e mate i fo i tunga. E malia le au o lo momoli mai, e mate le tunga tina, ai feola la na whanau fo, wo ma le lanu lea, mai lo lantou tina, le tunga tina le ua whanau i tunga fowia. Ma whape naona whaau le savalinga i le nei o langa. E liua mai le lanu mumu, le lanu na pisia i le lau. I le lanu pai pai o na manatua leo upua Isaia. Isaia le mtau mua a olona foi upua fulmarvalu. Fai mai le fionga le tua. O lo whape mai le li, o maia, i nā tātou filifilia, e ui lava i na peo ofu mumu a o tau sala. E sina ia e peo le kiona, e ui lava i na mumui e peo le ie ulaula. E avea e pei o le fulufulu mamoe. Mumu e peo le angasala o le tangata. Ae liua i le lanu sina o le ata o le whamaangalonga. O le ata o le lelenga. O le ata o le maua o le file mua o le atua. O le ata o le manuia ua tāpena e le atua. Le anga ana le maliu ke riso. E le ola le tangata. E le maua so tā vanoa. E filifili ai oia. E fai manofuanga o sulu fainga. Feolo e sulu iai teimi o lo mafatianga. Feolo e sulu iai moselelenga. Feolo e sulu fai ai mose famo e moeola. Leanga o le meana na tupu ile maliwa ke riso. Taipei al tunga leanga o le ata le na o lo faunga me tabita. Il salamo e lua o salamo e lua e talanoa ngai mea uma na tupu i le aso na maliu ai Yesu Keriso. Au lea faata mai ai le mea na tupu ya Yesu na tau fatau wa aina oia taipei al fatau wa al tunga lea. A olo na maliu foi na vea mafao la tanga mo tangata uma. Ana le maliu o ia e le maua so famo e moe. Ana le maliu o ia e le maua e ta ua le whao tanga. Ana le maliu o ia e le maua e oe le famo e moe ola malelenga. Hallelujah. Au le whao tai o lo tatala pea whai totoa le a ailea. Le anga o lo tatala pea a ao le tua whaola. Tātou te whapena ona. Sulu fai ai, fai mai se vanga na ua maliu leo taulanga. Ona fasa o loto la ia leo tangata lea. Na sulu fai lea ai o sulu vainga. O le maliu a lea. Ua totongi ai e ia le taui masui tūlanga ai e ia ta ua i lungo le sa tauro ina ia. Ola oe, ola mangalo oe, mangalo au. O feo e iai le sa valinga. Sa ili so le lenga ya keriso. Sa ili le whamanga longa ya keriso. Hallelujah. Au lele tātou te whamawina i le fionga le tua. Le tua vanoa o le tua ma le whamao ninga mai le fionga le tua. Ua whapena ona whamao nia e keriso. Lele tātou te maua le mta upe ono le tusio Ioane. For you put tolus full malfitu for mine. All that the Father gives me shall come to me. Fai mai o ilato uma wa fa penaona finangalo tamai tu mai ya tau. Ole ao mai ya tau. And the one who comes to me, I will in no way cast out. Fai mai al tangata vo yo le afa penaona sau ya tau. O le au le whapenao na te ena ia te ia. O le au le whapenao na fulitua ia te ia. Ai o le au sapaia, o le au talia, o le au saune au ia te ia. Ma whapenao na whamau e fionga le atua. Le whai mai fo Yesu ia na whetalainga i le Ioane mta upe walu.
fai upu e lima tasi. Truly, truly, I say to you, if a man keeps my words, he shall never see death. Wa mai e moni, o te whai atu ia tau tau, a whai e tausie el tangata upu, e le whapena ona wa aia e ia leoti. He will never see death. Se le moni o feta lainga Yesu. O tutunga nei na a whai. If leanga e leo tangata uma e la tau te filifili ke riso. E whai ma papa o sulfainga. E whai ma nofoanga o sulfalinga. E whai ma ai o sulfainga. E le filifili uma tangata. Menga e leona ta uma e le tuspa ia lea. E le whaolaina uma tangata pea o mai lava le unga. Le taimi o tō sao le atua, e tō tele ai wha maa aloto, e tō tele ai te te e le atua, e tō tele ai wha penao na whina upea, ma le nganga o le atua, ma au auna le atua, ma le upu o le atua, ma le ngā ioi o le nganga paia o le atua, a o tangata o le a wha penao na, filifili e whalongo i le upu, ma tausila na upu, e peona taua i, o i la tau na e lewa aia leoti. O le winga lo loto le veta lainga Yesu. E leo kalangoa ngai kingo ngai, leanga e whaapea tangata, o le vata tau i le tino le nei, le ai o le tino le nei, e ngata le malosi o le ti Apollo i le tino le nei, ngata foi le malosi o le tangata i le tino le nei. Ai te iloa le mea lo refer i ai le veta lainga Yesu, o la e whaavavau, o lo vasino i le nganga o le tangata. Fai mai, o tau na e fefe ia i la tau, e fasil tino, mai aua tau te mata tau ia i la tau na, e ngata alo la tau ma e a il tino. E vai mai sili e lo matau i leo lo va penaon, o na ia i le pule ia te ia, e tau i lo wanganga. Mai ia i le pule ia te ia, na te lafo tuina i lo wanganga i se oli. Fai mai, matau ai oe ia te ia le na. Hallelujah. O feo e whapenao na wawa ai ai. Le nei vai tau o lau sāwalinga. O taula lau wa ai tangata. O taula lau wa ai se nofoanga. O taula lau wa ai se fale po se mea. Tau mawhai e mau ai so nofoanga mau. Papa e mausali e peo na ta ua il salamo e vitas. Po ua whapenao na e loa wo o i le taimi. E te tau ai ona li liu lau wa ai. Shift lau ai a nga i le persona o le atua o i o le papa mausali no whanga o sulvainga lo ta malua papa lo ta olo mausali. Our strong habitation, our strong refuge, our strong fortress. Hallelujah. Ua whapenaona whetalai le upua le atua e lofa ia te oe. Manatu mai a te oe. Au lela, o le tutunga, a whai e te whalongo ma whaila na upu. Se i vanga nā wa tā whai le upu. Se i vanga nā wa tā ola ina le upu. Se i vanga nā wa tā talia i le loto fua te eifo. Ona whapenala ia lea ono tātou mautinoa. E leto e oti tātou. O le winga le nā le vetalai ngā Yesu. O le tino al nei. O le fale aptanga e le tu mau. Ai wa iai tino o la pea wa ta pena e le atua. Pe a wha kia kingo ngei. I mai ma wha le tonu o le olanga le nei. Aua ne o tātou no whai ai. Tātou wofo i le atua. Tātou tuu i le atua. Wha pena ona tausi ai. O le malu o le nganga paia. Pe a e whai e su. Ma li ma whaola i lo olanga. E taula lo wha moe moe. I le tino la pea ua saunia e le atua. Hallelujah. Ma le ola e taua e le upua le atua. Ola e whaavavau. Le ia masisi la langil nei e na te fo ina se ola e whaavavau. Le ia se whainga malo wha kominisi pe wha te mukalasi po le alava i le lalolangil nei e la tau te fo ina se ola e whaavavau se tangata.
E le mases. Le nga ele o tangata le malosi lea. Ele o ia satani le malosi anga lea. Ele o seisi lava mea o le fofoanga. O lo ia ao o Yesu Keriso. Le persona o sulvainga. E mete le li liua ia teia. Fai o ia ma papa mausali e te sulu fai ai. I lou o langa. I lau savalinga. I lau to lua po lau ainga. O lau whanau. O lau ngā ruenga. O lau pisinisi. O lau unanga. O au taleni. Fai Yesu Keriso. Lenga e mausali e lau savalinga. Fai mai leo po le tua il tusio ngā ruenga. Mta upe fafo e upe sfulma le lua. And there is salvation in no other one. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Vamai e tātou te le maua se whaolatanga mai so se tangata lava. O le tātou te vaia, le tātou te whalongo iai, le tātou te whaitau ai tusi na tusia tangata. I le lalolangi le nei, le ai maseisia i mea tau tangata. Tongo winga kau mei, e mo mia tangata umal whaolotanga. Aisea, le anga e leo i tangata al tali o le whaolotanga. Ai mo mia tangata al whaolotanga. Aisea, langa nal totasia le. Na whapenao na tu mai e le atua. Na sau o ia mai le langi. E tau e whailoa mai leo loi le langi. Ma whapenao na whailoa le atua i tangata. Ma whapenao na tāpena tangata. Ina ia ave le langi. E le ia masesi na sau mai le langi ina i lo Yesu Keriso. E le iwa i seisi na sau au mai le ola. Ma whatapena i tangata. Ina ia ave le langi. E nao Yesu ai ave tangata i le langi. Hallelujah. Le aso e ave na e le kalesia. A o ia foi au mai tangata mai le langi. Ma le mano angelu i le teimi. O le fio whalua mai ai. E whatu le malo le tu e vai e matauma. I le lalolangi le nei. O Yesu voi e vaia. A o ia foi le na te avatua. Ia te oe le whamo e moeola. Na te avatua le leinga le anga wa uma o na whai e le atua. Taua o le talia. Ai ele malie a ai o sulfa inga ia. O lo fa pena ono tatou i loa i tutono le afionga le atua. Mo i la tofo ele maua i se fa maunga. Ono ai o sulfa inga mai ai e fa valu na ave i le au salvi. Au lela e fa pena ono tatou maua i tonu i. O lo tatala i fo i le avanoa mo tangata o lo folau. Tangata ese. Leanga ina wo ese mai Israelu mai ai kupito. Na o ese mai ei fo i matangata ese na o mai vatasi mai lantou. Ai vai mai o lo tatala i fo i ele atua le avanoa mo tangata ia. Va ai le failonga tangata o le atua. E le failonga tangata o lo finangalo e faola tangata uma. Leanga o ita tau te iloa. O le numela ono lo failoa mai ai o le ngumela al tangata. Whaonganga ngai tus pa i o le ono. O le ngumela al tangata. A le ngumela fo i le atotoa. E le ngata whailoa mai o le ngumela al tangata. A i iloa i fo i le atotoa al tangata. A nga o le ongo a ai o sulfainga. O le vasili le almo ala inga ongo. Ina ia whailoa ai le a uole. O le fe au o lo fa pena ona. Ta pena i ai e ono. Se leanga i ai le atoa i ai vitu. O ia le na o lo i ai tali. O Yesu Keriso e fasino i ai vitu. O Yesu Keriso e fasino i ai le nofoanga le o le atotoanga. E fa pena ona mauai le fa moe moe o le tangata. Mauai le fa maanga longa o le tangata. Mauai le leinga o le tangata. Mauai le tali o le fa moe moe o le tangata. Mauai le file mu o le tangata. Mauai le saolotonga o le tangata. Mauai le manui o le tangata. Mauai le fa moe moe mautu o le tangata. Ma le manu malo wa saunia le tu al madia voi la vatu ngana o ai ono e tu le si tolu to tonu ole o ele o kanana ile tu si sifo yoritana
Ai tu le isi tolu I fafo o le vai o ioritana I le tu I se sae. Oli. Au le lefa pena ona tātou fesilingi. Le anma wala ina tu I fafo. Au len polo ai le tua o mai totonu I le tu I sifo. E aono la tau sopo le vai o ioritana. E no foia ele o kanana. Au le fai mai o lo tuu fo I le tua le isi tolu le ai fafo mai I le tu I sa sae o ioritana. O le alve au lo tau vali mai. Ele ngata o lo iai to tono ele o kanana I le tu I si sifo le fa moe mo tangata o lo to tonu o ele o kanana. Ai watu a vanoa fo I le tua I tangata o lo I le isi tu o le vai o ioritana I le tu I sa sae o ioritana. O lo tua vanoa tu fo I le tua I a fai a ai e tolu ma ai o sulufa inga mo tou. O le alfe au e tau whalatalata mai ai tātou I le finangalo o le atua I. Le anga iei la tau e o I le fale o le atua ua I totonu o le whaalatanga e a whatia ma whapenaona lutia ma whapenaona ma whatia I mea o le wholaunga le nei ma le savalinga. O no la tau sulu lea I a keriso. Ai fai mai fo iei la tau I fafo atu ma le whaalatanga. O loo tatala I le atua le avanoa. E la tau te sulu fai mai ai fo ia aia. Ao le atal na o le ao le atua. E ngā lue le atua e whaola malavea I tangata le fale o le atua. Ai olo ngā lue fo I le atua e whapena na la vea I ma whaola le tangata le I fafo atu ma le fale o le atua. Ele o maua sona no whanga I totonu I. Ao I e maua I le whamoe o le tangata o lo I le fale o le atua. I a Yesu Keriso. Ai maua foi ma le whamoe o le tangata. O lo I fafo ma le fale o le atua. I le peresona ale totasi. O I o le no whanga o sulvainga. O I o le ai o sulvainga. O I o le papa mausali o Keriso lea. Feo I tu I o lo e iai le savalinga ma le wholaunga I le olanga le tātou te iai. Ta mo lo whapenao na apa atu le atua. I lo finangalo. O lo ngalue atu le nganga pai o le atua o le alo mana onga na iai. Le almena e whawhatu ulu I lo mawau fau. Pe le iso whamoe atu atu vale lo loto. Wa le iai se manatu ma ia te oe. Aua nei ngalo ia te oe. Ma ia I loa I le asol nei. E le manatu mai umatangata ia tatou. Ai, o lo o iai le atua. O lo fai mai eltus pa ia. Ua saili mai e whaola malavea I tangata leiloa. Na sau o ia mo le tangata mai. E le sau mo le tangata malolo. E le sau o ia mo le tangata miotonu. Na sau mo le tangata le tonu. Aisea, anga e le ia mas tangata e tonu lalangi nei. Na leo farsai o an fai mai e tonu ala tou. E tonu a ila tou. Yo lato ngā luenga e tonu I lato I la lato tula fono. Ai whaftai lea tua lea. O lo manatu mai. I taimi e leo manatu mai ai tangata I ai tātou. Aua lai te whamoe I tangata. Aua te saili I le tangata. Ai me le te si le titi fo yalau wa ai lunga. Tai pea o upo le vai salamo na. O le va ai atu I lungo maunga. Pe o mai ai lo so swani. Ai fai mai lo vai salamo. O Iova e au mai ai le so swani mo. Le angol temina ia Israelu. O lo fatu tua lato fale tapua ia ia tuese. I no whanga mapu e pue I lungo maunga. E tapua ia paala. E tapua ia I le asaira. E tapua ia tuese. O lo iei ke mongi kua e vai mai lui salamo. Le hai o le au vai lunga to le maunga. Oi, le o lo I lungo fali. Le o lo I le maungo siona. O I o le faola. O I o le keriso. O I o le o si taulanga sili. Haleluia. O lo whapenao na saili mai. I le tangata e na te whapenao na la vea I ma faola. O le o lo o leiloa.
me le fai Iesu ma persona e te sulfai ai le aso le nei lo mafatianga. Ma e maua i alfa moe, maua i lo mapusanga, maua i le wha maangalonga, maua i le lenga, ma le file mue le mwhaiona au mai e le lalolangi. Hallelujah. Anga le atu le atua i le whainga filifilinga. Ina i e filifili le ola. Ma e maua le manuia, e maua lava nei. A o le mautuna o nei, e mautinoa aita e au. Hallelujah. Wha manuia le atua ia Samoa. Tamava au tai mola upu, anga le lei o tangata. Wa sauni e whaia filifilinga mautu, e whai o Iesu ma persona, e sulu whai ai, ma whaola, ma lawe ai, e wha penao na whai ma papa mautali, ma wha moe moe, e wha penao na mauail wha moe moe o le tangata, wa le eison wha moe moe. Anga le leile tamai ia Samoa mon tangata. Ma ilawa i sea upito matua e o i sea upito iti. Fa penao na fa manuia le tino keriso. Fa manuia Israelu ya ilo file mu ya Yerusalema. Lau fa tanga ma lau fa pulanga ya Israelu. Fa manuia ile unanga le Global Kingdom TV channel. Ai maise o le fai paanga i male RC TV. Manuia Samoa ma le tapena tuai mo le asau mua taiao. Tu mau le viinga ya te oil tama. Swafa pele o Yesu. Amene, mamene. Anga le yatu le tua, whainga malolongo le nei po, ma le whata pena tuai foi, mo le asa tae au, wha soi fuaia, ma ia manuia. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa i fo fanga ia palauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i Israelu sa mola tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atu tupu fo
ia loga no le leile tatou te malanga atu ai ia Israelu awana ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo ta'atia i o tālima ia o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai pulenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awana ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o nei le tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia lo fungia le tua whamania fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is 𝗗𝗜𝗚𝗏𝗡𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, Talofa Lava, wa paanga kato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fe sulfana o malanga Israel. Ia e se tau so o le atua, ia o se mesa famanina ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai le tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sanfo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai mana ia fo o e te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te te ne mo e finis fa monang ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Solomon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word,
It is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afis fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa manoa te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matulau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 50 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe, pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wawa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.